Hello, nandam jomo. Patiyan nandam nakchiwa tlaso alok chiaramse tuzinga. The USA chu kan hi meitla ni somthum 2026 zinglama the long high school graduation kan nei ding bizana support high school kan nei zoi tuzinga Perry high school kan the high school pani kan nei kan school listika chimi graduation na kan nei ding America ramat USA chen federal government, central government, in the state government, city government in Klong hi in Oklahoma. Kan mat school governing board kan di board of director Paulin Klong hi kan kai huai. Jimilaga tu ketla kumli na katildiga tam pi kazir ngami jimi tote kalauro hadio misi. America ma koromi Chin Burmese American first elected official. Shiltin mi election at talent shiltin mi din munin hidoga tlonga kumli sunga teldiga tampi zinga mi kanai kan father ranga newly par ranga kumli society America ranga atami later ranga le patin menstrona ha tampi tel tami ka muswamis school board katuan veten election katuan diga hidoga minung pasri candidate laga tambi vote tambi ngan hidog inina state the very school district pakada karak tuani jemia kani kantua michu masbika kani kantua pakat pizin michu superintendent mune pinga yimu ka kanman kan hire interview minung lenga lai kantoi the top katika minung lenga lai doctorate level here experience kum lenga name Paul the with him tam pika kan zawichu hi kan district raja se roituling superintendent being a yimu tabi ning tika interview kan to kan hire misu to David Patrick kan mai interview kan to amis so diga ana arlutika tampi kan to amisu the kan tlonga chansawna the yin kan to thering research strategic planning kan di team kan hire lenglama company kan hire kadin yadina ita school district kan district school education system kan tang south thering minung zat kan nei tlong ta zat kan nei siang thon tu kan nei siang we kan tang south thering ka strategic planning ta den kan toy kumli swa ta sawra kan to amis chen school board governing board amnang pasari economy chen kan in policy kan to government federal government policy pol state government policy city tool make funding dan pol thon kan thlun matika kan jaw ring yan tin thabikin thu kan suit the superintendent and staff administration and teachers pol staff mo kha in kai hoi management leadership ka mana kai hoi kan in school governing board leadership ka kan kai hoi tu kan si chudiga kan hi Indiana state nga diverse danglam di job pol ni kan mi pun dang we can see kan school list kan later ram somre is in long ta kan nei mang bangza simiti ram somre is in long ta kan nei chu chimilaga koram he pakat seve chin tong he somre le pasri language somre pasri kan long polen tongs chu so nicola long suzati sulugi diverse mi pundang dan komit long ta polka zena monse chimika yandin staff member Paul, superintendent talking board member la kamera long si tu fangzu game hai SN mi midum pakatal chulaju nong panga chimera long si e chimila kan hi school list ge athanna Paul club something no masbika kati vacant superintendent mune pinge imu pa kan la kan hire interview kan toy a topic fell big the fit big timi kan la ngasi Jinwa anin hitoga strategic planning yantina kan state school district tang south tering timi ka ta then research kan toy company kan hire jidin kan to amis jidiga hitoga long the ball in tabi ka yantin long an kai tering chan thiam ning timi ka research kan to amis jimi athat nak la zero Indiana hi school district ta ti sele ju current something mo Indiana kan school district hi athat nak chi yang still ju Long he long the Paulin tui long kai lai fanga high school kai lai fanga program kuleng lau kan name it dual creek system and the
high school kai lai associate degree in te te chan thiam sele college kumni course lo ba kumni kan te te high school in kai mi kha critic college level ka and package ne kumni course ka kumni has college and te chumi dual program si advanced program pol tam ti kan ne kami pol ke atana si advanced and demo accredited college degree pol kan ne chen science lama robotic debate pol ke robotic club pol ke somli pathum lai kan ne mo chen music a chen thabik music class si kan school list ka music training down bi high school level tin kan elementary school sin middle school high school kan music training tam bi ta kan ne chen engineering debate pol club practical enthusiasm kan to abet tele che high school klon kai lai ya the professionalism ta den and to ten outing to $1 million project kan ne ti khatin the training tam bi kan pe hand skill training and demo high school and technical college kai pan se slow na tona lutena den kan to apamis then adanga time is yung still as Indiana state kan school list ga in education funding system kumngas man cleans it in kadunglam kumngas man the best negative history lo mi sumpailam to school list ge funding and german negative history lo zero negative sima kan school of Indiana state level is school department state department education department where you school in system supervision where kan school is to ki sumpailama falfaiz me kan city mi ka kasim new mission so the scholarship hi high school ka mi la ka somli pakhat tuksu za somli pakhat tuksu kumli some course ke full scholarship anga the India 21st century scholarship and the high school team the heads the poly and the Indiana is in Laientertainment and school is get Laientertainment so scholarship college kana ki full kumli sungrika and tuition tanga and long kana din ka scholarship nga misi so na dang time is just the graduation level he zientrus the kana Indiana state you can sims over can kana Township school is ka we put dang later ram sombre disin dong sombre pasai lai among me can see so you don't fra tampi ramis refugee ramis million and more refugee million tibet so nan theda lem loading sunan tamson khacha bomna bring sunan young to high school graduate high school drop out nan tethering tampi Spanish binum tibet pol ke high school drop out ke za somaleng lo lai no this jimila ka ni India kan peritus Township school is high school kai mo mai za somko patimis somko panga kala ke graduate Indiana state at national level at young to 89 some kwa za some kwan kim lo mo high school graduate za some red pakwa fangan se chimila kan India kan Township school is tigation za some ko patibin some ko pangatin ni high school and ten mo so high school and ten was young to be that the early college semester continuing to a high school and kaila as a 10.3 to pay young still and a college level ka dual degree program and nature high school and technical college and academy ki tampi double credit and dual credit and mo Indian style level 5.5 level from a Latin can school is get attached on then postgraduate and the high school and technical and college degree college alumni policy and career and 87.7% okay and high school and technical employment college level and look this is that's in national level to consults 84 from simo Indian state level other state consults the average consult can so can stay can be refugee tampi na kasi snan sibila ka kan fra in US correct to fra area ram long ta polki high school and telo drop out kan dige high school telo long bang ni tampi similar kan Indian as high school at at a sang level ka sang biga kan simika atanas 95.5 level mo so ka simza veken USA pompia to be Indian state level at 90 level functional benchmark 95.3 level ka high school graduate and jimika at the missing
scholarship angan tam jun employment nga taka jun financial kan stable long kan sino jun yang si tanap kaji yang still je kani India kasim jabe minung students a som at foreign language atiam si ina tong dagang mangrang tong slow mo jida tong som sri pakwa kan long tapolen mang jumile means the kan long katan si jida diverse number 4 palina diverse puntang dang si jida kan yang global competency kan cultural competency kan ding long the high school and kai lai mi puntang thon enroll p classroom tam pinum da tong tong som sri le pakwa tong mang timits la zon klamo kan chin rama chen tu zon kla tong pani kan mong de tlang pin kol tong le lai tong kan ke chuna tong pani kanak thiam son hi state scientific research and the tong panak pakana ta me tong pani athiam mi porki enzyme at the twak athan ti kimike chuna an mu da kla kaw ti chimika kan mi vai pol tampi to kan schoolist kan kan tong som sri pakwa ka long pakat mo tong som sri pakwa mang tinak chu brown tong thiam shooting nan chmileng ma tong tampin kan long tana ha per global competency kan dike chimika ane se hitok long sian ne mission success rate atam long graduation level kan 95.5 level ka 0.3 level ka long high school kai ma long te chu long te mana nung tam pikan program ka kan ni chu dual program kan di mo chimi chu ke yang ding high school kai lai college level ka long tam pian kai ba te mi su so the state dang kan state sunga school district tam pika chimi ya thiam na lama kan anne kan school kan ke chuma tui scholarship na tam college degree engagement attack kan Indian states ma chun long kan ma schoolist na tha chama te long nam sing ka za te kan te ta na ido ong pon nu le pa pol se ido ga Indiana state thalo nak tam pin an te thewing nan long he kan na he long facility tha kan nei tu hi 175 million renovation project kan nei chimi chi yang still 175 million in long building pani high school pol kha renovation kan tua chun field playground tum big football ground tum di kan sa jimi pol kan ne chen kunga sma de man negative history am lo mi financial som palama boy ba nak ne mit long kan city bi ka kasim jo so that chen tu so ni graduation high school long pakat graduate kan na ding kan ne chimi la ka ne so the policy kan so let's say in a tam bi cum laude di distinct intern long lao mi tam pinam na hitok long kan zau tiga kan came out school board ketuan semua jami tanak dia instructory ketuan tiga karakter meju hitok diverse pundang dang kan tiga remok long na khodong ak loading long semua crime bully kan di long talang long khodong na katai token loading trucks tiba loading jami kan zon jusin yang kan tobet tile ju hitok long the staff member klai with them kan zo mitsu hitok teachers tampi tong dang pundang dang ka kanam tering kan zo mros nan teachers director and ma hitok education degree na tool jisin teaching subject and ne tool ga qualifies long ta tampi kan ne na ton tu kan ne si la wrong mana chuna chin mi permis lam pundang asian ni pundang kla ta long raksiao jeu long sia kan tool staff member kan tool administration kan tool so di tau kan long kai na kan mifra tamna asunan de million state district kan slonan yang tele refugee population tamro mo asunan performance level kan so sulaju Indiana state tampil kina includes in Indiana average national average USA level average natin total na kan long high school graduate level kan 95.3 level kan claim jun tampi 40 za so magic take high school and terga full scholarship nga chimia tha chisin high school and terga program tam pi high school and kai la ya college degree tha khra tul mi an kai cha thei chibol tam bi tha cultural competency kan ding global cultural competency kan ding hidoka tong som sir pakwan mang diga kan school district kan cha den hidoka ti mi pundang ton nen pundang ton tong dang ton role pen kom tiga tampian zir chia me siram dang klong lowin chen yang the leadership system kan ni school board system kan nei ti minung pasrin
จะทัดขัดสวนว่าจะมาสิกันมีถึงนี้จะมีลองอินหาตัวดันพอละทะเลาะมีมั้ง the racial discrimination มั้ง as เราได้ยิบเคเดนอนักมั้งมีผลดังรองอาเซ่ฟราร์นใจรองอาเซ่ disability รองมั้งนู่นน่ะบัตรเคเดนนักมั้งทะเลาะมีอย่างติมพอลกันจะจนคลำจอมกันจะสื่อจุดเกี่ยวกับหลักการ board member พอลกัสิมกับ superintendent และ staff member พอลกัสิมลองพริมมานู่นเลยไปดูเรามีนู่นเลยไป zoom นักคัลมีกันกันจะเทเลแต่ที่นั่นsame sex marriage ที่เป็นเทเลพอนที่เป็นนั่นเรื่องเทเล document ที่เป็นกลองนั่นเรื่องมีมุมข่าวการที่อาจจะมีกับ policy ค่ะ stand implement กัน zoom นักเธอคัลมีกลองอย่างมันกันตัวเราหนึ่งที่มีกันสิ่งนี้จะ sport ละมา sport field ตู้ปีตัวกันตัวแบบจะนั่นอินเดียน่ะ soccer ที่เป็นกลาบอลลูนกันที่กันที่คิดว่าละอินเดียน่ะ state level ละพักนักเตะนักกันนักเตะจะเล่นนัก tennis court ที่เป็นบอลจน robotic competition club ที่เป็นบอลจน choir ที่เป็นลาที่เป็นบอลปุ่นให้ตัว facility ตู้ปีกันในกลางท่าจะมีสิจนอีดอกะที่หาเรื่องมันจะตัว USA ไอ้กลาง school district ละกันกัน state level ลอง USA level global level competitive จะถึงกลาง school district กันเทนิคากันจะมีสินาตัวกุมลีตัวกุมฮีกับตัวนักสีตัวกุม2026จนกระทำมาจำดิ่งกุมลีส่งทาง election ขากันตัวมิสิอาลัมจุดเทียนคนละกันหลายกับตัวสารเป็นประเทศที่ละเที่ยวดังกลาตัวเดิมมีตามปีกันเองที่ก็จนอาฮิโดกับเช่นมีเอาแต่ทลาย high school college การมีรำดังอาเซ่รำสมัครลองการเทโลนหาสาเต้หาสนักตามเปลี่ยนทวนกันหมดที่ก็ก็เรียกเสียจะเท่าเสียงทะเลที่มีผลประเทศส่วนเปกิประเทศกันสมติกับฟิล์มนั้นเปกิจ่าท่าแต่จะเทศส่วนสมัยดงละมาตันตามิสโลนดังตั้มปีไหลทุนสเตอร์ลองกายเราพอขากันนับตันนักกันจะเนียมนักสโลนจานประเทศในฟิล์มนั้นเป็นไม่ตั้มปีทันสัตย์เทนักลิงขากันมิสเตอร์สนันตัวเท่ากับกันลายมีเตะลองตั้มปีกันในที่กับ hospital technical college กันนัดวันทัดทานในที่ตั้มปีกลงมาหนักสิจนตัวมิจานฮีsupport มันต้องสังหารที่เกิดจากการศึกษาจิตเตอร์มีจิมีทองตายกันนี่สกุลสติกาทองเลยรุกันนี่จิมีละกันตาดีพัฒน์จะสมทบทองให้ตัวชินมีพอกันสิกันฟ้าเลยพอจิมีละกันเกิดลายที่กับวัตถุเลยชมเตะทอนมีปีมากับวันปีหายเท่ากันฟ้าเลยพอท่าจังเป็นอาเซ่จะเป็นมือพูนกันสิกันเลยคุยตัวรำคลากันนักมาฟิล์มนักทวีกันเสียดิ้งนั่นจะจะทัดเตะกันในดิ้งกันนักควารำตรงดิ้งกันสิ่งNombor pertanian selalu kan sering kan lupa lumoi tertu perong nak lak for patakan sering kan nak kemudian kan mipun kan selesai kan nak kuah kan swap pertanian saya kan pun nak zapi lak selalu zapi ding selalu minta tertu kan sering ka kan letak kan sama sering dan nak siapa pertanian selalu berkam saya dan nak siapa pertanian selalu lupa ranga perok lak for patakan si celing asen falno fate na imineslan fano fapaka atin menslo tule dole palum wa tektuan sinating ase kanum naka falfaden kan mabul pa no naka ding filziten kan zoom ding kan taimading patien gan beding kanum naka klagan samding tela to ati kan sing kuito ram nan tlen kale ati babylona salan tang tu pol kap patien nanum nak kwaram kalau kwana salak kalau kwana kwaram tlachu tilrado na to na pi pasang ne in the loan haten sasla untouched kwaram tan sasla na na tabis Tiyan min sila ito later. Ang nang sinti ba kanis kuida orang makan klase Asia Middle East ma Europe ma America kan kle kan orang ma tiyan min sila ito ding fil nakin don bolo tu kan sting kat is in class of si God bless you natin atu hi Perry High School graduation convocation graduation guiding le diploma kawazem high wedding kan church member portland high school graduate kawazem hiding ka fe chu tang God bless you natin